Kublai pi barok syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Balat lai pau hajar ngut kipat ba kitu syakapis rally. Kejup sok turun ke kong amprin hayau tamasa. Lek sianti ki kali turis ban pendrung bar jela Meghalaya. Bat lawai ke 38 Meghalaya Badminton Championship hanong style. Badminton in pa syaki kubor bakam benya. Balat lai pau hajar ngut kipat ba Catholic rengkat ki dekot jeng kinyam Kristan berper ki bana nong ba Shillong kila tuat syakapis rally bala kot da keseng Catholic Association Shillong banduai bat penpawi ke minsim ngolem ye ke jengja pas ngosi ajala Manipur kabala ne mentala kandai po ars ngi kethi ki kenhun jat benria babon jat ki bakentup ye ki bana Meghalaya Mizoram Assam Nagaland Arunachal Pradesh bat na Manipur kila tuat ban shim menta ke ni kapis rally kinong mi kmat pat ba ki MLA MDC bat ki menteri ke Sorkar Meghalaya kila shim bentah ke peace rally ke ni ke step kipat ba ki balawan ke ni ke peace rally kila ra da ki poster ba ki plakat ha ka ba kila tho e ki kentin ka ang bat perta ba ki sliang ye ke jingsuk ah Manipur kidon ki jing tho ki ba ong ka jingsuk kawan ra e ke jingkmen ka jingsuk ka peniatli don ru ki pa tho ke nyok ka jing shon ni wan no we unong thau bat bon ki we pat kila pen pawe ke jing ang not ban wan no kloi ke jingsuk ah ka jala Manipur kipat ba kila yat suki jai ke ni ke peace rally ke belasdang namadan yeuring hap a ka porch po bejimin step bat lay lumpat ba Don Bosco Mini Stadium ka Serenity Choir ka larwai ke jing rai menlong minsim ban pa sha ublay ban ai ka jing suk a ka jala Manipur bat ka dong lam mi ngi kari India kinong lam ne kinyam Kristan kila pelong e ke jing dwai na ka benta ka jing suk a Manipur la puleru e ka tin ublay da ka jing karpat bon the ke jing ai e ka ni ka thain ka ba ki pat ba ki don kam e mentai ka jing suk ha pedeng ki jat ban riu Bishop Badang Shusha Ajit na kabenta ka Jawai Diocese Most Reverend Ferdinand Dakar Bishop Wilbert Maurin Jongga Dongstein Diocese kila duai hapedeng kipat ba na kabenta ka jingsuk a ka perthai bat khamtam e ah Manipur Shwaban penkut e ka jingelang la puli pat ba e ka resolution ban pha sha ka President Badon Burom Jongkari India ka Draupadi Murmu lingbau Governor ka Jala Meghalaya Phagu Chauhan Most Reverend Archbishop Victor Ling.DD Shillong Archdiocese ulai ka jingdwai bat jingker khu penkut ikini kelempong peace rally. Indalawai kelempong peace rally ka singken thei ka balang Catholic kala pelong ye ka jingthang mombati kum ka dak ka jing ngolem ye ki minsim ke blaklat no na ka jing ye khi ah Manipur. Melong mumi ublay ubala tau yang iupun benriu nagoi kasnang. Ya ayu eme pemenang ublay jom lagi kajelah dapat it kejong. Kenra ko bhang kijing tau kijing pelong kijong ni. Kilong terpang halan kijong long kijong ikumba memela tau. But ini kibriu yang memela tau hadan dur kejong ni kotorai ni.
Nia per iwe niwe hakir kum perkan hakir kum ya I hakir kum sumpu tujongi lalaki jong kijing khat hakir jingim putrai bat ni ayu apren kita kijing long kibo per kibo penong ini bagi long kibo kerpang ni long atrai bi gawai bat ni kerpang ni me atrai bi na tentang ni ga jela tujongi ke jela Meghalaya na bagi masang dong kijong ka putrai bi Kuken rahat babhangi kerpat dia me. Menyerap ini kena senang bagi kerma. President of India. We, the citizens of India, men and women from the state of Meghalaya, are deeply shocked, mourned and outraged by the despicable, inhuman act of such heinous crimes that allows the daughters of this country to be stripped out of their clothes, physically and sexually abused, groped, slapped, paraded naked in public, and gang raped, as we all witness in the social media. The people in authority, especially the police, remain as mere onlooker, seated in the car, watching the violence and allow the savage mob to freely loot the modesty of the women and the brutal killing of the son, 19 years old, and the father in the open street while attempting to rescue the victims, the daughters of this country, from such unimaginable plight. Moreover, the violence is also a systematic attack on Christians, where more than 249 churches within the Imphal Valley of the state of Manipur were vandalized and burned down to ashes. The hateful atrocities had affected all groups of people, men, women, and children, and in addition, the loss of private and public property. The state authority had miserably failed to protect the innocents and uphold peace and justice in the state. We cannot but condemn these monstrous acts of violence, indignity, and brutality in the state of Manipur. We are really horrified and anguished by the disturbing silence and apathy of the state machinery meant to protect the citizens and enforce laws. This criminal and shameful act in the Phainam village in Kongpokpi district of Manipur angers and saddens us. Shockingly, neither the police nor the concerned DC and other law enforcing authorities put any part of the system into motion to stop these horrendous and unspeakable acts of impunity. The Son and the Holy Spirit. Body and soul. A human nature can understand and feel your presence and your power. Dear Lord, be with us in this gathering. As you said, when 2 or 3 are gathering in my name, there I am in your midst. Peace is your gift to us. May you heal and touch the world with your loving hands, so that we can experience peace in the heart, in the world, and in particularly in the state of Manipur. Dr. Kong Amprin Lingdo, Menteri Kamrep Kamriang, kalau kejup hun mensim jurut ya kejing tiang bat jing singam jang sotrun na them riboy, ubami kenrei nakathan nongkra nong Lingdo, haba kelalong ka kongsan ban pli ke yau tamasa sotrun balai haka santrik Nailar hakate ke jaka. Ya kini ke yau tamasa sotrun Lasdang da Riboy Tourism and Environmental Development Forum
Bala Krishan bat snok ti da kasinjuk kirang bas nong nongkra nong lingdo menta kala kenjo sya kasin ka balai. Haga jingelang pli kani kesngi na lor ka kongsan la don ringkat lang ba Mirul Bonds Aim MLA ba balajit rani MDC ka kong BM Umlong Joint Director Horticulture uba pli lat tiuso shongknor ka Ribhoy Tourism and Environmental Development Forum uba El Pamshong President sinjuk kirang bas nong nongkra nong lingdo kilong kami kibala penyeng dukan bat belai kipat ba nagisnang ba marjan. Ha ka jingkren jong ka kongsan ka kong amprin lingdo kalayro ikinong rep na kinikisnong yaki officer jong ka tanat horticulture yakinong ilam shnong bat kamtam ikinong ilam bat kidukot jong ka RBTEDF kibada ka jingyu ijingay kila plilat ikinong rep pan penpriang ya ka jingtiang bat jingshingyam jong uso turun nongkra siya ka thway ba jong kari India bat jong ka perthay hibarok kaway. Kaloong ru pakatem riboy kadai kapliang ja bat kabri kiso kipay jong ka Meghalaya. Kajing temu jong kini katamasa kalong ban penyar bat penpriang ya kanam jong niu so turun bapaw nam ka Meghalaya. Kumjuk ban kintiwi kilat kamay kaji jong kinong rep na kani kathan bat ka district hibarok kaway. Ha kani katamasa la yeng syurup ar politely kidukan di so turun kibala penriam da ka kup ka sembabun rong. Kinong penyat kilajit kidukan be itanat tam bat ay kusnam niki ban penchlur ban mi syakmat ban peninam ya lagi sap kipong. Ini sejak aja penigor maroy-roy pasang kemudian mereka lengai-lengai.
share email na on pro. Madam, kenyak sepang uliu pineapple, lan yung sotun kebangi om yang hasil, udah yung one crop, one district, one product makadin boy kisim kata ada di sotun. Di blok kita peniha ada ke ongling, ke ongsling, ke jirang, ke perimbong, pat ikan ada besar wajar real pusau area, hektar ke area. But only blok kedega jaga ke peni bontam ya umi di sotun. Nakalian jangka department, nimsyam na eno beni ya kada boy district amaran nado kipor pasang niko ya district ngadadan the first horticulture inspector di Kupor ngkat jang iba RCM kita dan bukan kiskin iba kasokar limba ka tenat jang kada kada raya kata nabut bakila kaniyo ya subsidi ya kidekso jangki babun kinongret ki bedonkang ki wan hat ki Kupor bakal next yang maduk mentaru Niyo an ay ya kini subsidi le shipping door ya ki kan driving so kaba ka sarkar jomili kalabay kapisa namra kate neta kata ya isnem skin por ni don kung kata skin ko rabay ni ka da sarkar India kung kata ka MIDH scheme but the state scheme kata ka fruit development scheme kanero don neta ka banyarap an ay ya ka area expansion panroye kinu jai so but kasi mo district ko yo at simbata inyata Madam kathemri boy de district ka bobli bakku agara kalian hari boy hi akipor wamanshwar ni juong ni usumbai kat mabret kat kolong bakal ngutang dari ables jadi kerbu itu beli ya ketendau ka busbo kemarian ka ponga Iwadut, kibadut, kiumpoli, kibasnyam, kibobli lai kerpang bengiyok yang dari kacam ke basuko ke internet. Kemudian dulu ke potensial, nah kemudian karya-karya, kemudian ke potensial, nah ke tourism, kemudian ke potensial, nah kemudian ke pun kita. Haba ni kenmau yang kiri kibobli ke kerpang. Laga dari Sotrun, laga dari Sunyam, laga dari Using, laga dari Kuba, laga dari Kau, laga dari Jur, imarah keper, iba kinongret kiri kijumi, kijubumi, dari terku bilungle. Miso sorong, pungway na kinong nikmat na nagsaluruhay. Miso kebenro, pa district kejumi kakiu, kapau, Day na pi kinong rep. Iba constitute dunai ka pro 4% ya kilong sen kilong solution. Kung ganun sa ka ang ipila ng ilit benta Shillong repair kuran ko ka tembre hoy. Ladangin pet ya kibaton hag service kam sokar. Iduna. Kala bendai banginan salin kalau benda yang mengimak dan kompit exam rekam leher dari isu sorongkan bagi dan kemarian kandidat ke kendo ke pespo mengiret miriang niim isu dan step ini mengilik saya di Jakarta di train kita di Bamjasni menmit daladat ilasak iti kita ikhet ujur uso upay ni wanra asyin dari dokumen ban penjahat, ban lek, ban tiang, ban kirang step, ban terima. Akapor bafi thung yang nim sok thung jofi kata bangi ong ka organic produced from the state to me but na IP ka kulang ba ngipet ban penjat no yang dari kendon ban recognize no ya kata ko organic farming practice ko jopi bapan I certification no yopi nang bapila bapin nang tray susu bapan ha ya kata kerep keryang kum kakamay kakaji jogos no katao kathan jopi kum bat sepentir yopi dari boy kalayo southly kita di cold storage Hakaleng jong kani ka district but ni snow ba laga no pilu hipani kani ka facility ka banyarap
Jadi bapin kam penkrau susu yang imarat mareng jompi ide dan IDP but asnoba the Department of Agriculture kadon hangniru day nakadaw kabapidan kapopi the collection and aggregation centers to Milaton Shibon tamakidang long in the process under process ini processing units yung pilu katuka juice kabangadi katuka wine kabangadi exceptional but kata boong iadali bangi don kam dan handhold di farmers ki jongi ba kinla bagi market ki produce ki jongi kale the biggest challenge kabagi don akmat jongi ba asno ba mentang hakini ki kimbit sem hadir ba kasorkar MDA nado ka 1.0 bat mentang ka 2.0 ngikwa bangin ay yung focus haki indigenous practices lani kita idukong kim dukong kamay kaji yung ki Shillong Shillong jomi ki badon siya bar yung ki kapsor Kajingrung jong kinong trebala bomdon ki kot kisla ki babiang ne ki bor sanchar district council bat na labor department jok sarkar jilla kadang yai beteng bat kanang jor kini kisngi haka santrik Nailar kinong ilam jong ki hitu kila yok ban bat rimut kinong trebala ki ba ka tiket syong kali lapen i baki meet na goti sya selchar kat ba kasumo ka bakit iki lapen herno ikita ki brio kamat ka civil hospital Shillong kini ki brio ki temu ban lek tere ha ka company pun pipe gas hakli tershi West Janta Hills district kimdon satya ki kot kisla ban tere Meghalaya kidkhot ka hitu kila phano eki banwan chika jaka bekilawan halor kini ka kam kapin i ya iplia ding bagi travel agency kinong nya sumo tourist gidon kiti ban thok ki pulit up khardop haba ki pet ki tiket syangkali kapau bekilet nagoti sha selchar hakador lais pa tingka shikli brio henry tangpoy Shillong ki penhiarno eki banlet chiki jaka tere jong ki company ki ba Meghalaya lah sini tempat kosong ni po civil point hang ni di ngilayok ke jingujor duduk menam step nak beri pak berkidan ki barjala ki bawan syong ni bagi mutai belah di nang ngilawan ni ngilak ni keli naki ni wat diktif naki kidan kot dan selan am andang ngilak cek aki kimdan kot dan sela am di kabakam tulis ngolingok susu ingi kalong ba i peni ngi tang dewe riset tai riset kadi yok naki agency jongki kalong bagi tho ba ikini ki beri napa ni ka travel Indian tour and travel ka wadan nanti Paltan Bazar Koti ikia ki ki ka jingpa iki kalong bakin let na po Koti sadu selchar unrai ka basngol ngok kalong baki penhap pada tang po sedang ti tang ni po Shillong kani kalong kai ka ba ni kong ka hitung ngimla bat priang nomor kani kala ajuja bun sen imat kini ki bai nga kerpat igin lindong nga tourist lu apo Shillong ki kamtam ki para khasi paradok prasnam ba lada ki dan ki dekar baki haki semu jongki sebab hada kali benia iki bat bakin peni yang te po infiltration gate ang te po berni bakin yatu iki bakini ki barjala ki ki bamla bancanya lesi kila bandi ki barjala ki bambiang kot biang slat ti nga kerpat iki ketenat infiltration lu bakan simkia yakum kini nomor bakan cek ba lada ki kimla ai hangi pha angi ngi don kaman por bangin cek mangi hiru nanti ladaki kisngo bun kam hadu kata-kata ki tanggini ki kintir ngakerpat jor ya baro ikini ki parado parasnam ki balai don lang angi ki ba yarap ingi ban ai jingkep bangin wantai ini ngangai skam ke jing yatra hilang jong ki kini ki osison ke jing yatra hilang jong ki parado parasnam ki badan ki jingkit kle ya kerim ka jat berliau kanang ai mesim ingi bangin nak treasure ham tanggini tet flash bon ni gidkhar ngi sembagi wan ban tray kini gas pipeline jadi saya kini ban lek tray station juai kini tersi te akai bang sulngo kilong ba ani ka kani ka resip pakilai jadi ban lek sisa dari wan pa ani ban hiar ani pakin lek tray sakli tersi te ngiru tray nakasang nakaliang kasang ini hab ban hiar sakli tersi balik ban pej ya kejeng duna tai kemnu gidkhar ki song marang play ngila yo komplain ba gidkhar gila chong bai chnong ba tiga lakas tai ini tray kita kakam bat kot kamsla tengi nakaliang kasang inom la pediang kata bangin dek berengkap गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है
तो लेबर जो हमारा जो मेन वर्क होता है ना पाइपलाइन डालना। ठीक है, मैं अगर गैस पाइप चलेगा तुम दूसरा आदमी से लेके आएगा इधर। अरे हम थोड़ी ला रहा है सर, तो हम भी एम्प्लॉई है। तो तुम लोग मालूम होना चाहिए ना इधर का कानून कैसा है। इधर का आदमी नहीं है क्या? इधर का आदमी नहीं है जो कर सकता है। हम इधर का क्या सब इधर है नहीं क्या जो घर में बैठा। Main kami kilak sini ya, Hah? dia po berni Ini radar Islam ya. मेरा तो कार्ड है, मैं मुझे फोन किया गया था बात है, तो मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। देख ये तेरा लास्ट वार्निंग है। तेरा कंपनी कितना बड़ा भी ना हम लोग कर सकता है। हम एनजीओ से प्रेशर ग्रुप से समझा। नेक्स्ट टाइम एक आदमी पे बाहर में लेके आओगा ना, हम आएगा खरीद तरसी तुम काम किया ना, हम आएगा चेक करेगा उधर में भी। ठीक है सर, समझा। अभी ये लोग सीधा जाएगा। अगर तुम एक्स्ट्रा लेके आएगा, अगर ये भी उधर हम आएगा इधर खरीद तरसी, अगर ये लोग उधर है तुमको ऐसा करेगा ना, बोलने सकेगा तो समझा। हाँ तो पाइप stay हम बोलते पहले लोग वाटी चला जाए। वो जो सब जो पाइप किया ना उधर सब उन लोग को मतलब जाना पड़ेगा। भेजो बिना लेबर नहीं होगा। इन्फिल्ट्रेशन चेकिंग नहीं ना। अच्छा कागज आपका गाड़ी का नंबर अभी हम लोग मालूम हो गया ना वैसे। मेरा कभी 10 साल 12 साल से चला था। हाँ उससे पूछा, हम लोग ऐसा कभी नहीं किया। उसके पास ये था ना। तुम क्यों ले सलशार में उधर में गोहटी टू सलशार और तुम इधर में उन लोग को ऐसा छोड़ा क्यों ऐसा करता सर? नहीं उसको बात करो, उसको साथ बात कर। सर मैं तो वहाँ पर गेट पे ना रुका तो हम बोला सर ये लोग गरीब है। हाँ मैं क्यों टूरिस्ट में सलशार बना के जा रहे हैं। सलशार में बनाया ना, तो अब अभी तुम इधर साइड में खड़ा था। हम बात करेगा तुम। टूरिस्ट में हजार बनाता है कहाँ से? सर हम नहीं लिया। तो अपनी तुर्सी मैंने हम नहीं लिया, वो काउंटर से लिया। हाँ हमको 300 मिला सर। हम आपको बोला 300 मिला ना। हाँ सर। और तुम इधर में क्या लिखा है इधर? ये काउंटर से सर हम नहीं लिया, ये मेरा स्लिप नहीं है सर। तो किसका स्लिप है ये? किसका नंबर गाड़ी है ये? 4000 कौन खाया? वो लोग खाया सर, हम नहीं खाया ना। तुम लोग कहाँ से ये? काउंटर से ना। तो इधर में लिखा क्या गुवाहाटी जुसलशार, लेकिन तुम गुवाहाटी इधर से आया शिलोंग में आया क्योंकि कागज उगज भी नहीं है। देख इधर कागज उगज भी नहीं इन लोगों का। ये लोग खेतरसी में जाएगा काम करने के लिए, लेबर लाइसेंस भी नहीं है। तो लेबर भी नहीं है, लेबर कार्ड सर। हाँ लेबर कार्ड भी नहीं है। हाँ तो ये mulsawan utrai jong kini bawa khat kini mata ne. देख तुम भी मारो उसको, Marna. तुम जोर से मारो ना तुम उसको भी उसको मारो मार उसको नहीं समझा ना गया। मार उसको जोर से ऐसा उसको भी है। तुम उसको मार मैं उसको, तुम उसको मार उसका। हमारे यहाँ तुमको लिया। हाँ और तो आवाज मत आगे हाँ तो बेटो बोलो ऐसा करो। हो गया तो हमने बोल ऐसा बोलो। हम बोला हम सिखाते आप बोलो। हाँ उसको बोलो। निमंशो आप निमंशो hari kasih kamkot song artat ong bol nimancho hari kasih kamkot kamsla जोर से बोल। निमंशो hari kasih kamkot kamsla। क्लिक करते हैं तो ना क्या नाम? जोर से ना बोल। जोर मुन्ना क्या? मुन्ना तुम? संतोष क्या? फुल नेम चंदन कुमार। तुम भी बोल। मंतोष कुमार। नाम? संतोष। तुम?
Kelumpung yelek kai badminton 38 Meghalaya State Badminton Championship arjar apulai kabala ne lai ngilenter ha Indo Stadium Nongston kalakut balapan ha perda da Emily Karambrai Jerngam RG Moment. Ha kijing kun badminton la don hadu lai spa nyungut kinong yelek kai na du ke doubles, singles, mixed doubles kentai bat chindrang ha ki kerdan khat lai khat san khat nyu bat khat kendai snam karta. Kijing kun ha ke women's doubles ya kanam la du lara da ka Sejal Joshi bat ka Shatal Joshi na East Khasi Hills kat bah ka men's doubles pat la kodo Kefer Shulai bat Vijuraj Nak na East Khasi Hills. Ha ka men's single ya kanam la du la rong do mi ban ker Shulai na West Jante Hills kat bah ka women's single la yora da ka Elsa Rika Umdor na East Khasi Hills. Kensan ki samla pulis skul ba nehu kila khang ye ki gate ha ka santrik Nailar namar ki bor ba penyat ye kini gejaka puli kila sange ban ai ki boss ban nit shaw let bu ye ki samla puli ne ki dong ba pher jong ka sor Shillong namar kini ke jingle kuman jong ki dong penyat ye kini ke skul ba ki samla puli kila ot namar bun na peding jong ki badang tho ye ki semester examination jong ki kanehu kala shim lupa ye ka bai shong boss ne ki samla puli ha ka por ba ki rung ban puli department ba pher na kanu ka daw ka pendu ye kini ka hok jong ki samla puli shimla batai AA. Kinong ilam jong kanehu Students Union kila dawa na kibor jong kanika school ba ban batai syai halor kanong rim bala pendu ya kahok jong samla puli minta kasngi. Tang hadin rupo minute ba kanehu Students Union kala kangi ki kerdop jong kanehu ha ka step santrik Nailar. Nakadaw ba kibor jong kanika school ba kim shimla sya iki bas ban lit shaw ban lit bu iki kena samla puli. La pli no iki haba kibor jong kanehu kila ai da kajing tho banang ni syakmat ki bos kin lit shaw ban lit bu iki samla puli wat akasngi sa jain ru kumba jule man la kasngi. Kanehu Students Union kala weng no ya kajing yaki. One by one. Security. Kaba pelong itu bapin pleno ya pi gate bapila syak bandung kan. Ya kena step bentar kena jadi ni kedai nak tahu apa kumla kumbiang bos mana mesti apa kena second sem kita dan exam. Hendak apa ke exam ke dan bos di bendan hendak kumla kumbiang nak administration. Dia ngilai khang ke gate. Jongka bandung sport ni hu bentar step. But hadin sekentar ke jingnya keren ke jongi ngilai yo pasti na in charge jongka transport. Ba ilapan map ya jing bom la kumbiang ki bos. But ila kular lu ba nadu musim tayo ladu lasim tayo kin penbiang no ya ka weekend bus but kin ya nadu lasim tayo Tekan no terligi tinggi bus kan punya. Dambak la ar teli la penbiang dari tempat ya ayu tempat mention mar mention ki sia ar teli bus
Disebut lagi kena kita exam pat hato kelak biang na empang. Oh, lada kita apa kita exam ki bos berkhot kita penbiang bet na apa administration. Tenaga ikan dah lese bagi kelam penbiang bas pi kelam kali na. Ki ong gede nak tahu ba ki kelam yo jingtip. Ba ki don exam ki kena. Kumlo gi kelam yo jingtip bakat ka. Hindi ka jing miscommunication long ka. Miscommunication apa ni jong ki controller bat jong in charge jong transport. Di tak tahu ki kelam nak penbiang ke bos nam step. Kelam yo lupa ka jingtip ni habang ni yo menin ni ka jingtip ni la phone ni la ya. Gerpat ban penbiang ki bos ndai nak liang ki yo tura pun penbiang bakila dia platform. Nak katanya kerem nak langsung tu buat kesam lah sedang kemelas tayau nak menengkong. Dah tu mentah kim krem tu mi lak ban ong ban wakilak ka man ya kalau wei jeng ki samlah pule ke jeng kene hu. Kita ngilak ban ong hin mar ba sam kiai ka ik ba kidi ban le. Bat kila long ba le kai shai ka ik ba ga lawe ji kena. Kaseng all janta master role workers kalarai ban penkop buram yu menteri rangba o konrat ki sangma kum kadak kajing sngongo ba ka sarkar hapo kajing elam jongu kala penkiu ya ka bainong ya ki na ka shispa khandai punriu tingka shakalai spa tingka na du snem arjar khapra kum juru kinong shed midday meal kala yo ya ka baisngi na ka sarkar Meghalaya kala kentiu sha ka 1000 tingka ya kani kajing penkop buram yu menteri rangba larai ban pelong ha ka khat nyau trek Nailar ha umulong kinong elam kani kaseng kila khot ki ya baro ki dekat jong kaseng ban ya poilut chini kejing elang penkop buram yu menteri rangba ka jylla ya kani kejing penkop buram yu menteri rangba larai ban pelong ha ka khat nyau trek Nailar ha umulong kinong elam kani kaseng kila khot ki ya baro ki dekat jong kaseng ban ya poilut chini kejing elang penkop buram yu menteri rangba ka jylla sejisin agani ka sengi ka wada kat ka madakalam ka presiden wa ka daw baro yang chi wa apa ialam khmat yang chief minister Konrad Sangma wa ka sarkar kabinet ki yang pengku ki ya kanong sngi agatu ka por yang arjar khatra Oktober to ki ka sarkar ki unskill to chispa khne bhan rutang ka chisngi tadaman ga na ka strict ang Oktober arjar khatra pengku ka sarkar ha ko ialam khmat chief minister to chispa so tengka chisngi taman ke lespa tengka chisngi wara tane tidak nado kita gisnam banan segar banta kawa arsen chisnam ke strik April strik Oktober pengku nongka sarkar lembaga labor department ke welfare board kata to ke building and other construction welfare board for labor department kani sedang ko perekam nado wan chief minister Konrad langba yakhi dengan gasai hakani ga board ki bakre misteri snayo netewan ki kre master PWD PHE water resource kini to M ki ga hok wo kre wo man member hin hakani ga board M ka makhaso tri scheme to win ki tek scheme to wo e scholarship subai school ka sarkar ya ki khon yong ki dekhot ki em po ni ga board ta chami na do wa ga ta por hado ne ga ka sarkar Meghalaya da sutulap ko manu banai ki masterol achwa arjar khatra ki masterol ki yo tulap ki to arsen lesen jisna tan raina do 8000 khatra stik Oktober hado unu banai June unu Julai le da yo ki manu banai tane tida kanito ka banta ka wa niliang yo ki masterol hayato unu ki midday meal cook neginong chadja ya ki khna ki school wapan kerekam ya kan PM portion ke wakat ni dalai baik bahag kerekam khamtam hajantiai te hakajing ya khi yong i tugas news nam gedap nailiang yong ka sarkar Meghalaya hapo yang khmat biang Konrad Sangma chief minister yong i hajoi poro pa ya finance enhance na pengku ya kan ga honorarium i esnya bha menchua to chispa tangga chi banai raina do ga strik yong April 8000 arpau hado ni upanai Julai egi to khatwispa naga sarkar Meghalaya khandespa naga sarkar India mutkat ni 1000 chibana kile jo yo kita arsen chisnam lagamangamon ye kale banai so banai yang snam warim pendogi in gi ka husnam mathamme rekauman kan ni lamba ko yalang khma biang Konrad Sangma chief minister buram yang i yegi mi demel kokla that hadon ne kasni anu banai June da clear warok ka honorarium
ke iriar ko sa ko isnya bahagi ndo strip April la yang ajar ar le ko man prahaja to ki prabana yak jisna kini la ke clear lut ke poisa baro tanai ti daw hakini ki benta ki atli ki benta wa chief minister po ilang khamat yang inagal yang ga sangyong chirup yang ge masterol wa chirup yang ge midday meal ko snyawi to le bah hawale bah wan guru naki wan gisany ke kamram kat kam ga akor kat kam ga dustur yang i to sukur liang i dewi rap ke liang chan ke liang taka i snyaw ibram ya chief minister ibram yo hakani khanya tru august muslim ajara famu umban ga te hamadan umulong te kani gasni wan na to na do na boy na khasi ni ina janti khamtam nagaro la daw poigi yo pun ko borom yo chief minister ka gasni te na lord chief minister karmani wa to wa so deputy chief minister masnya bah lang dahar nei to ma coming ambon minister ma karmen challa nei ten ki bitwan ki amle khamtam na janti ai nei ni daw em banta lang ki hakani gasni te kat kamai kalli yo takit i wagani to kasen ko nangkong ko chief minister wan ya chemu wan pediangu ya kan diga jingle borom yong inong kre malasngi nado gi masterol ki midday meal ko nei ta ki kre mystery kan to kaman ko kasen ko nangkong te ijing ya chemi yong i yo ya kalami ka ni lai liang boro ki chnong wali kalam kan tu kasui te kawiwan ka banta ka wa angno di ka wa to wa inong kre malas ngi ka sarkar ki chongia udam no ki kre sanfa prasna raine liang yong gasan yong i all jaintia master workers labor union karpa ka sarkar wa to de edo sana prasna wa to pungkot yo snem mo kre ka sarkar to lakamang ka man to nruphaw arsnem wele pani he gani to hagisnem manchwa hadu arjar khatle neliang ka sarkar Meghalaya jo एक या का वो चोंग या तो अपॉन रुपासन स्नेम ते हकनी की बनाई ददम नेलेंग योंग ई ददम ये छेमो चीफ सेक्रेटरी दे ए दगा जिंग था वा उपंचोंग नो या की मास्टर रोल की वक्रे मलास नी वरो है यो ए नो रुपाव आर स्नेम हकनी बो इकत्ते ले बो या गजिंग करपात गजिंग गंतु ये का सरकार अपॉ इलांग खमात चीफ मिनिस्टर कॉन्ट्रैक्ट संगमा wa usnya bah pen krek kam ye kan ni khnang wa to ki masterol hadin dak chongia ki mem jing sui ta karmani wa chief minister ta sarkar yang over u up snya ki ye kan ni gajum ta na lor iten la kat kam ayu kan ni la dam em ki masterol ki wa pangkhoi ki liar ki nala ki phlangger nem cha surok tuti sangke ki wa pandap ye thlu ki surok ki em apo ki sarkar Meghalaya lam em ki bakre chapo office ki rai ki file kat ni mani wani ki midday meal kokla lam em ni gini ki wa chat jah ki school tani ka scheme PM portion hani su 1000 tangka isnya bahasa sarkar kau man katte wa man lai batar ti kata orang em gini te karmani la wa nai po ilang kha chief minister wa honus nam karpat ile atau wa yo prime minister Modi da e kajing tha ko pungkus na kabaha yang ka sarkar India kata kabaha to kat ni to sarkar Meghalaya sa kabaha yang ka ko man khande phau na ka chispa the unity wa ongi kan ni is chief minister prime minister e na kaman to 1000 tangka to yo chibana ta karmani po ne naga Sanyong i ka All India Master Workers and Labor Union wa ka midday meal cook cum helper PM portion Meghalaya hawaro kajla yong i wa ha ka khatnyau torik uni benai Agust arjar arpobli daw em ka annual general meeting yong i wa man haitai ha madan kawang umulong wa kani ka general meeting kyong i ko u facilitate ya u chief minister yong i usar konrad ke sangma nai benta wa upon ko buromi yo o ya kiniki nongsngi kyong i kawada penku kawada iu yi wo ku kon nadu 1000 khatpra na ka chispa khande phonru ku ko chagale spa house nam 1000 khatpra
แต่ในเต็มหดูกีกนองกยองอีเดบัดกัดนี้ชีเซนชีบนายเดียอยดากินีวรกิกามวตอนนักเวลแฟร์บอร์ดและดามันอีกิเมมเบอร์กิวเอ็มฮักเวลแฟร์บอร์ดดายออิชิบุนกิจิงมันต้อยในว่าเละกันนี้ก็สันกยองอีได้ว่ายรับยองชีฟมินิสเตอร์ว่าเอ็มบุรอมยองอีแต่ฮักินีกิสเนมนดูอาราจาร์ขัดพระดับสเนมก็สันกยองอีพอสเนมอาราจาร์ขัดกินเกแต่ดับคดียองชีฟมินิสเตอร์นดูอิเตกิสเนมhow nu senam ar hajar ar khawle how nu khat nyau tre da yo ki wan ka jing wan ka yong ki to ka jing kemen yong I waro ki wm hapo yong ka Meghalaya ki daily minimum wages wa ya ki nong chaja ki midday meal cook kam helper wa hagani kasni upan em buromi upan cook buromi ya chief minister yong I nei benta yong ki midday meal le otok da ku ka honorarium yongki na ka chispa tengka depanku chaka 6,000 tengka daman ka 6,000 chispa tengka na ka bha yongka Meghalaya ta khandes pa an yoki na ka central government ta yakani naki midday meal cook la de embentalang ki hagani ka san ki yong I de emi hakaju kayung ta naliang yongki la upun kuburom ya chief minister ha ka khat nyau tarik di August ta naliang yong I ka sain waro ta kentu kenrong ya ki pra de khot ki yong I waro ki mastrol ki nong chat waro ki em hapo Meghalaya kham tam ki em hapo agentia wa wan sakhi langi ha ka ni kasngi waro yo I upun kop burom yo chief minister yong I em burom ya ka ni ka jingle burom ka yong o yi ta kerpat ale ya ki officer in charge ya waro ki department ki wm jar ki ii ki principal ki head teacher wa ki chithi naliang yong kasain de di waro ki department wa hagani kasngi upelek upha ki ya ki mastrol ki nong chat ja wa wan ki chagani ka jingyalang ka yong I haga khat nyau tre ta dukini hi ki kenten e kublai ye pi war Bat da gitu ki khobor ngila poi shaka bakut tak hadu pengde syam yang kublai shibon.